Navê Gürhan ji gundê Qulakê ji Tawlê me. Dema Osmanlê em ji Semsûrê hatine vê derê. Gor bav û kalê me dibêjin qasî 200 sal ber em hatine. Ji me re dibêjin Kurd Anatolya Navîn zêdetir li herêma Ankara, Konya, Qirşehir, Çorum, Amasya ve منطقه بجیبونی ve hatine me da me em nizanim tamam ji ber çi hatine ji me re dibêjin kurmanca sürgün ama tam wek dîrokê da ji ber çi ev tiştqayînî em nizanim tiştê em dizanin em ji Adıyamanê derketinê û em hinek bajarê işte wek em bêjin Adana, Tokat, Aliyedî Qirşehir Jordan demekî hatine nêzîkî Ankara û jor dejem derbasa nêzîkî Haymana em bêjin wek coğrafî olarak Haymana Platosu bi nav dikin. Kur zêdetir li Haymana Platosu û Cîhanbeyli Platosî bi cîbûne. Wexta em hatine li wir çandinî pir tune yani ev herêma em hatine deşteke Tirkî dibêjin ova ama çandinî wisa weng em bêjin piralî tune Kurd li vir bi cîbûna şunda ev çandinî zêde bûye em bêjin aşira reşiya zêdetir reşîl ve mintiqe bi cîbûna lê berê işte em bêjin şixbizin û cambêk jî hene yani ev em bêjin heta îro me xweparast diye me çanda xweparast diye me zimanê xweparast diye ama ji vê şunda tiştê civaka me jiyan bike yani Kurd Anatolya navîn çi jiyan bikin ev ji me re pirsek em Kurd em dikarin vêya ji xwe bipirsin ji ber çi ji ber em li ber zêdetir jiyana me li ser gunda derbas bû ama em bêjin piştî ev 40-50 salî dawê jiyana me de hin bajar zêdetir cî girtine yani ji gunda em hatine bajara ji gunda em çûne Awropa nüfusekî me zêde li Awropayê em bêjin Danimarka, İsveçe, Almanya'ya, Hollanda'ya belki her bajarekî Awropa Kurd hene, ji aîla me hene, ji mirovê me hene tiştê mirov dibîne hezkirineka welat heye em bêjin her havînê herkes işte tê gundar zaten em vê davê em dine em ji bo du tişta em terin gunda yek ji bo em taziya terîne yek ji bo dawet em terin gunda zêdetir di nav me de ev tişt çêbûye tabi ev jî ji bo civakeke pirsgirêka vê çi ye yani ziman ji bo civakeke tiştekî pêşê tê ziman evî ye ji bela ku em ew qas bela bûnê tu bixwaz naxwaz ziman dihele yani ziman tiştekî zindî û venda jî dibe Yani tu dibê em ev neparastî em diparêzin ama piştî ez dibêjim 2000 vir da 25 salên dawî ye em bêjin me ewik em zimana me dihele em biya bibînin em 200 salî me berxwe da me zimana xwe parast ama ji vê şunda tiştê ez dinerim mesela em bên ez derim gund kurpekî biçûk dûyînim ez mir tu lakekê min mezet gezdim kimin olursa bersiva min dide cevaba min dide ewa çi ye demekî ew çêbûyê dike yani em zimana xwe ji bîr dikin işte sedem evan çine sedem eva çi ye em zêdetir em hatine metropola em çûne Awropa bere me zêdetir mala xwe da me kurmancî deng dike ama demen davî em bêjin sed sala 21 ji bo me vê qonû de hinek gewikê ye
hatta yani mesela Avrupacı metin gunda xaniye çetkin rast ev heye ama em biyaj bibinin civanen nu edi çandame piçek dur jidik edin. Yani ev normal ejim, mırıf nu karat işte bejam bejim kurek yancı keçek yıl Danimarka mezun duyu, çanda mezun da be, çanda vur da gire. Ama hemi bit işte tuzan, tane tuzan bejim hem işte Kurdum hem Konya'nı yani cam karanı. Biyad bejim ama işte az dibinin borxoy az bejim. Dibiyale de henek ev kome heye. Murat kare jibovi çi bike ama belki hani tamam ev sorun heye hem de bejin aynı zamanda paş dikelim jibo ve mereft kare çi bike hem karın çava bakayım dibe koyam jibo Kurd Anatoliya navim hem jibo ka ev koyam hani begejin hevdu ve festivali ve kareki çandi hem karış para bakın yani diaspora zedetir hem çanda xabidin nas kirin. Tabi bir tişti tizanın ana mesela hemi dünyaya deji olsa ne tanış bu kurmanca hemi dünyaya tizanın av cuvana da tişten heşbir dibejin yani ve gen zedetir ser uçturucu vatarın ev şu xadur ketine ki yani ama nahat bizim yani bajara ev tişte ten kuşandini ki hatta sonra devlet devdu sonra ketine zarok kuru edi batışta evdin ev işçiydi ki tecrübe kata durdu çünkü kesi her şey konar sarı xaba xaj nizamı اوج مثلا جبوم بسكريكه لازم يجب يعني مجوع حتى سال داوی مزمان خب پرسته yani malgunda xal mala خودم اوی دکر اما 20-25 سال پاشی زمان مگو کنده به جبر وجه işte lazım زیادتر مالا خودم کرد خبر کج که خبر زیادتر کرمانجı دنگ بکن زیادتر yani bu Avrupa cemri haskırna gunda haskırna bajar yaxa em jver derketine em ere em kulkexa em kulkeme brabuzan em jkur hatine Barkut yaxa. ere em barkutkexa çünkü em vet zanin em adiye men hatine em alur kim ne Meryem hene cem nizamı ev van da bu ya em pişti 5 salı şiva Kurka ki Danimarka mezun buya ebeçi Aj Konya. az Konya hatma tane ve bizane havine varın günde xab mari xanas bakın devlet de xab bibini ser ve ser koka xamazın dedim yani benim o nini teci havşe ki de grena şahkın ben ma barlığı bizona tuhati günde xab lazım et her bağırabaya xab tu mari xab di nas kirin bura bizanın ki aslında çandame hem behafti var gredayım hem insan çava dibe cuvak dene cem hevdu kom dibin kombun jurte mesela insan den cem hevdu çıktı em cerip kumaş konuşur hem benim kombuna kombuna tecib decivin yani ev kombun aslında xazaya insan da hey yani doğaya insan ve tişti tuhaze ev ne gerek millet var cemha ere yani tu hem sohbet xoda hem ev ke xoda lazım da çanda xav ev bikin em tuzan ne Avrupa çönlür şugulun iş kirin karu xabat kirin para kazanç kirin nadir nakar arsa nastondun çıl kirin çün gunda xa xone xa çekirin sağ çivaya kirin demek ki جگونده خه هست که شغلی خه هست که شکوک خدور نکرد. آره شکوک خدور نکردی. یوکسان بیاد زنن چوینه گونده خه با پرنا خانی چکرنه. لور دو مالا بیشتر. لور ماشکار پارچه کارسا بستانه بلکه آن سچر خانه ویه. آره راست. اما باید نکرد. چیکر چون گونده خه
خانچه که اصلا مرا لمست که افتشته که پر هجایه جی گرادای نه نرخه خواه هم بیجن قدر قیمت ده جواکو خواه واتشته که مرا لیبنره راستی جی هجایه مرا افتکاره بیا بیجه جوه شون داشت جبو کرکه خواه جبو کشکه خواه لازمه و ام لبر واخن ام جوان را بیجن قیده یعنی شانسک هی او جیج گنده حزب بکن وارن yani یا جمع چرا کن کی نزانم وارن eğer جگوند حز نکن جی ام ve soruya ام ve pırsaş خواه بکن ام چی بکن کرکه من مجگوند حز بکن چی کمت گندی چی کم به مثلا ben حز کنم و چی دبه کنم هنجارا فستیوال که خواه چک دبه هنجارا مورن با هفته ام beni işte با ما دار تننه چما تنه مثلا از اینجا راش خواه پرست کن گنده دندورا مزد کن گنده ترکا ده هنه نه گنده مزد تننه اما کسی بندی دورا بپتونه نها نه ونگه Leçinge? بریا و دو ساله ماتن هنگه تنه از دبیم yani اوا از بخواد بیجم از بخواد خواه فکرم از دبیم متن قالب بیره متن گوتن اما رو که چرخ نی اما رو که هرم ama veger اما وگر ev çan de bavet da ne dedi tu noki tu de bavet khate bini da çidi te ve biki mecmazine kadar nedine ma nadine Evet. ana ha izberveje yani insan varlığa ki olsa yani çidi bine uyadı ki civakçı peşvet khade be vav ve met be ab be çi uya hindike uya khazede dike yani insan olsa da be insanı hem bejin hem tüm hem şu kadar hatini tiştem evkretune hem hevdu komdu ben hem nırkha khavadıkin hem ben peştkemiş berveji yani debek gence me Avrupa zedeş günde kha haz nakin ihtimal ki yani çünkü ev çanda de bava van jiyan kiri ev hest bonda çebi ama juan nahar merlemest ki khazede aydı bedere nabin lur mazım buya çanda lur girtiye ama civakam çi bekinam günde xobeten haskin lazım em viya bakıyorum evci çi de be roje ke de be festival ek de havine ke bejin dar çandın de be hem ben az çi zanım belki lazım em şkora komün müzik ava bakın. Folklor ava bakın. Mesela zaman ben zamanım evvel de o zaman lazım hanek lazım zamanı xab zanı. buzana İnsan zamanı xab zanı de cihan avi da pertiş dan da be. Yani hanek tişt tu da fikri tu be kemoyek murahe ev kemoyi çiye psikolojik olarak jurse. Merif de fikir de be tişt kemet cihanım da çiye belki ev kemun zamana yani. yine vakti Evet. beni vakti dilat aziz be Evet. bu kujon zamanı tedgiri Valla yani برای جواب پرست هاتم پرست کرد لازمه انسان خب نخواهی به زمان خواب بیونه نه. چی نخواهی به زمان خواب بکن مرد دیگه مرد کالگری دباوی دبه مرد به زمان خواه ایش چیز برچه تا او ایش تا او هست تا جارا پیچه تب کرمانجی تا زونی او چیه من kurmancı pır darangevsi Evet. ama ek az jixatünüm bari من ندزانی Evet. مدگو یا تشکیک یمه وقتی از دیگری من ندگر مدگو یا از چی متوی ما آنه Anne. از بیم دای yani hing به هیز داد çünkü emin ale Raste. İşte وقتی از به علم yani من در حسال زمان ایبس ما قديمة از لگون مزن بو ام حتی 4 سالی خو از لگون بو حتی 5 سالی خو ام پاش هاتن آنقره ام هاتن آنقره من مذکر yani جراره ما کرمان جه اونا ما بینا ما هم گیت ترک بو yani yani malbata kebab kurman وانج بکر kebab küçük tınavur پاش من مذکر مزمان نزانی یکیش من و من پرست که مرگو belki واج من شورت که من زابم باشه من هنگ دکر معوی دکر پاشه ام بیشتر 2 سال از چون مکتب وقتا چون مکتب من ترکی مزانی بود
اما از بیم رند از گون مزمان خا ملور ویسیه yani em vitiş zon merif çıkar zaman bu zonu dünya insan bu kaz zengin dibe devlemen dibe her zaman yani evgotuna dibe Her dil bir insan. her zaman ki insana ki her ko gence aslında Avrupa şansı var he vej kalkır hani kene beşer zaman zaman avtıştaki prejayı Evet. belki tu her çend salam mektep bu khuni tu bzu zuvat işte bukna be ama belki tu kurdi tu kurmancı zani tu Türkiye tu Türkiye zani o evvelate o İngilizce o zaman ede ama aslında bu insanın meci devlemeli ki permezli hem tıkarım veya bejim işte bu Kurde Anatolian Lavin estxwazim bejim یک تشت اوه کل که خراب کاش که خراب و زار خراب زمان خدنگ بکن ترکی هر تنیم ببین zaman vanda dibe insan vanda dibe zaman tişte ki canlıya çing insan ek demre zaman jî demre em li dünyayê tizanin sadan hezaran zaman vanda bûne ji ber kesekî ew zaman deng nekir ew zaman demek ki kuştuna bir dest bekiri hedi yavaş yavaş demre o zaman lazım hem hangi nezik bakın yani herhalde tükes nakhwasta insana ki bukuje yani çünkü ne heste yani dinci veya yasaktı ki hukuk veya yasaktı ki ya lazım hem çağ lazım hem çing lazım anı xamezekin hem bejin zaman meci insana ki hem çıkaslı kodi derken ava jiyandı ki hayata bir devam Yani desmeye. Desmeye. Yani eğer hem zamanı xabuk ujun yani bu ki bu fikri खुदे जी बितişti kabul maki. खुदे hem kurman şandına ki bedene. Gotiyev zaman ette lazım bir zamanı xa hayata xa devam bik. Eğer طول زمان خودی در نکردی یعنی زمان خود دنگ نکی شوره نکی مالا خود دعوت نکی چه به o zaman emre خودی جی بجینان çünkü خودم kurd şandım yani az بشوفه من أوابر az da fikrim مدگو yani am kurmancın ama am terni mektebe zamana gidene çıma yani tıvırda şaşiye ki mere فكرة واقعية يعني عم بشوفنا هرتش تقولون işte yani dünya kaçıda am düşünmekte kol hevu işte nizanın yardımlaşma kolu işte insan hakları kolu ve kol çetkirin öğrenci evlik dikirin bu gündeme kola kava kırne Kürtçe konuşanları bildirme kolu. Gürgajı kola ve bakın. Millet mindara tüke takı. Ma dangi xanara dar ve kola harın xavare bidin. Kola xavare bidin. Rasta bidin. Ma javdi. Debe yek duçup de baba xara kurmancı ya pavala xara kurmancı dan dikir doradın re evedi معلم کی او کرد و نزان نشه. جیران تو چون شکایت کرد. تو چون شکایت هایت کرد گفت تو چه مکتبه گفت تفسیر نگه خد داستی یانجی لیت خسته یانجی işte zaman معلومه برای ظالم بود گفت فالو را تگرتی شلماق لیت خسته yani aslında او ki معلم yani او که معلومه معلم kendi yani ma bana gittiğine aslında iro amle mezatken zor zahmeti her zaman mecra. İşte ben evet zaten edem Danimarka'nı, edem Almanya'nı, edem Avusturya'nı, hem her dereni ama hem bizanıbın kokama hem kurmancı. Çed be bla bla ede az hıncara kurmancı Anatolia Navi de fikrim az ben aslında belki dünyaya her izede bela buyi em از باور نکم دنیای از باور نکم دنیای اوقاس جواکه که لهر ولاتی و لهر باجری هده اما هنی اما لهر جایی yani ana az bejme
از هرم دانمارک جماری من هنه از هرم آلمانی جماری من هنه از هرم هلند جی هنه نروژ جی هنه قنا به گندی مهبه نه بجی جگنده که دن ولی که یعنی هم دیست پر بلا خدا نتهنه تم خدا یعنی اواج مرا او کم پر بلا بونی اجبار چه اجبار درفت دنیای تدی هنجرا وجد فکر از بیم باش با اروپا بونه بیام هفته بخور من هفته بخور چی بکره تشتاش دست من نتاد یعنی سر ام بنو ته سر گند خشی حل نتود نه یعنی نفسا ماجی ام نادبین کس لگن تو نه که وگری جم ته حل نیم ام تهانن او راستی ماج هیه هر تش دست انسانه انسان معلوقاته که وصایه چه خوازه ویاتی که هنک انسان هم هنه belki İstanbul nediye, belki Antalya nediye ama bunda xarabiyet çuya Danimarka. Yani ama tahin bajara ki ta metropole ki Türkiye nediye. هین قلق ندیه هنه جو قلق درباز بونه باتن Yani demek ki imkanın ma zedene. Am juvalata ما چی darbasa. خواستم دکارن Am juvalata darbasa valat edindi bu. O zaman am biyat karın bejin her tiş destemede. Yani vakta nizanım az naşaş bin Türkoka Yaşar Kemal bu. Dugo beriya kurmanca ev herama me henek Türkmen şandına jali debek ali Adana vandara bu. Gohatına vedere nukhaşe sıkmelle peda buye. Ev nukhaşe zedetir jim merina yani. O pişt ve kurmanca hatına vere. Yani de çi şekli be hatına ama demek ki sıtmacı mana kari. Ev dest magi kriye ana magi kriye zavi magi kriye am her tişte am nukotırşin am kimin oturşin demek ki dest o beya ana bejin Konya vası zedetir dest kurmanca Anatolia'da yani ev dest mev usay matişteki nu çekiriliyor. Çandırı tabi ana zave hene kimin o çetkin be ave yani le av ne be çandırı ne be ama insan demek ki dest yeşertmişiz yani bazı toprakları dest insan atte ejber vejite ta emek da ta xas şunda insan karar tişti beke ekoj xazım be bejim yani em jwe Kurd ve kurmacı em xazım zamanı me bira devam beke bira gence me ji bizanin bira zarê me ji bizanin ev jine tiştekî zor e tenem bixwazim em dikarin vî tiştî bikin dikarin wisa bêjin Sağ ol.